Um feliz Páscoa de nascimento para cada de vós. Nós está para quieto. Não é sucesso que cambia a história do mundo, pero especificamente a história da humanidade em sua totalidade e particularmente de abo e a mim sua vida. Nos tema está titulado Awe. E nos textos de meditação avisa-nos lo siguiente. Awe, vosso Salvador e Messias, Senhor, a nacer en ciudad de David. Lucas 2, versículo 1. No momento que o ángel do Senhor dona e guarda dona de carne e boa notícia, estava realmente riba Awe. Consequentemente, e guarda dona de carne a sali en busca de Jesus, quando nasce. Nan Salvador, manera ángel, avisanan. Awe, riba su mes, un término sumamente general. Pa sobra, está aplicable riba tur dia. Seguramente, Awe, dinan, notanos Awe. E parte aqui está sumamente importante para nós para que tu naje Awe também de nos dianan. Para sobra, entre a denominação e entre a união de Deus individualmente, tem diferença de opinião tocante de celebração e of recordatório de nascimento de Jesus. Den a discussão of diferente opinião tocante celebração e of recordatório, na nos humilde opinião, nos mester pone algum ponto de salida para den a quadro e nos opinião porque dá você verá. Primeiramente, Jesus avisa, és que é assim livre, está livre de verdade. Essa que tem será que nos mester tenha espaço de nos pensamento para que és de outro. E mais importante ainda, para que o sentimento de outro. Com outra palavra, minha liberdade para religioso que é portar, não está autorizando para lastimar outro emocionalmente, ou de qualquer forma. Jesus, hasta no momento que ela iba e viva é verdade, riba o mundo aqui, não a lastimar é sunan que não estava de acordo com é verdade. Na de dois lugares, não tem nada criar, inventar e fabricar que não está origina de Deus, tem sua matéria-prima. Turcos, Senhora cria, ela dona inspiração que ela dona, talento que ela conduzi na gente, estava com esse solo propósito para manter harmonia, tanto para com Deus mesmo e nos próximo e nos entorno. Tá no momento que pica hace sua entrada, nos arranha-nos com o dilema de ter que utilizar tudo o que Deus dona-nos, ou põe a nossa disposição para a harmonia, seja para bom ou para malo. Importante para que essa quita, aunque não está livre, e que turcos está na nossa disposição,
nos mester de guía sea de palabra de Dios y of Espíritu Santo para realmente nos compa utilizar tur e cosnaki de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora, mundo completo está celebrando el nacimiento de nuestro Salvador Cristo Jesús. Nos tursa, of nos está suposisa, que la Biblia no está dando-nos una fecha precisa de su nacimiento y que Jesús, con toda probabilidad, no nace arriba de fecha aquí. Pero siquiera así, de tremenda oscuridad que nos está viviendo ahora, está significativo que tiene un momento de año camina hopi gente para que tú para recordar el hecho histórico de más grande. Dios ha been viva y ha been cerca nos en el mundo que de persona de Jesús. Ora Jesús nace. El mundo estaba de una situación más dura también. Rey Herodes, en vez de buscar Jesús, pues, para dar honor, así que su misma amenaza, simplemente para su nacimiento. El odio llega a el punto que mucha inocente a queda matar. Ese estamos nos desde el primer momento, la luz de Cristo a confrontar oscuridad. Y oscuridad a reaccionar con violencia. Pero la promesa a queda firme, el Salvador a venir y el plan de Dios no a stop. Pese, la ganos, están cusa que fecha no te asunto, así uso de oportunidad aquí para ganar of mi obisa, para que su nacimiento y su obra queda realizada o queda resaltada de nan. Por medio de amor, gracia, misericordia, justicia, esperanza y de nos corazones. No está para glorificar tradición, ni para seguir el mundo de exceso, pero para glorificar Cristo con una mente clara y un corazón sincero. Y van corta también es Dios, que nos está sirviendo, un Dios que te llama a su pueblo para alegría, para agradecimiento y para celebración que está santo. Así van marca la diferencia de más humildad, más amor, más paz, más generosidad y más Cristo de nos palabra y nos manera de trabajar y tratar con otros. Nuestra oración, Señor, danki para sobre abo amanda Cristo Jesús cercanos como nos Salvador y nos paz. Bendiciona nos familia y nos hogar, llena nos corazón con amor, humildad y dominio propio. Ayúdanos para glorificarlo de todo lo que nos hace y para nos quedar una luz de oscuridad. En nombre de Cristo Jesús nos te pide, agradece y alaba buen nombre santo. Amén y amén. Bendición, mi hermano, y un feliz Pascua más. El mensaje que te llega por medio de Bo Canal es Palabra Actualizada.